Ngucanio cia mugunda wa eka 500,000 taoni ya Naivasha itithirite ciatira o ne thutha wa igoti ria Naivasha guteaniria cira uria uhanditwo ni kambuni ya arimi a DBD wa kumetikiria kuingira mugunda-ini uyu na kuhingiriria maabitha borithi gukorwo makiingira mugunda uyu. Mucirithania munene wa igoti ria Naivasha augite ati igoti riake ritire na hinya wa gutuithania cira uyu kuona igoti ritugiru ni riakorirwo rigituithania cira uyu. Tunataka sasa turudi kwa mashamba yetu. Watu wanaingilia shamba hili na kusema kwamba shamba hili ni lao, wanadanganya watu. Anaitwaria igoti ria Naivasha ameba a kambuni ya migunda ya Mwanamwireri iria igoti ria murire neo ene mugunda uyu ni macokeire igoti ngatho ni undu wa kumahe kigoto hari cira-ini uyu. Kiharari last year mwezi wa 9 koti iliamua tena na ikasema hili Mwanamwireri lao wana kuringana na umwe wa ameba Patrick Kimani ni atariirie ati kuma kuri ameba 2,500 a kambuni ino no ameba 157 mahotire gukorwo makigura mugunda uyu kuma ruhonge rwa ADC. Ni augite ati iganu wa kuonania ati nio ene mugunda uyu. Kimani augite ati makoretwo makihotana cira-ini wigie mugunda uyu gatagati ga gikundi kiria gikoretwo gikimahamurithia na kumagagia guku agikiaritana kuri thirikari ria kumahe title deeds niguo makorwo magicokeria migunda-ini yao. Shamba hili tulinunua mwaka wa 1998 na tukaanza tuliuziwa na ADC ya wale members wa Mwanamwireri 2,500. Wale watu waliweza kununua hili shamba ni watu 157. Kesi imefanywa na document ziko hapo, wanarudisha appeal, tunawashinda. David Derito ni ataririe uria akorirwo akihamurithio kuma mugunda-ini wake kiuga ati mwaka-ini wa 2017 akorirwo agicinirwo nyumba yake hamwe na kuragirwo mahiu make guku agikaira thirikari gwetha kihanio kia naihenya niguo makotira migunda yao ringi. Nilifukuzwa na watu wakanichomea nyumba, wakanifukuza kwangu ni hapa mbele. Nilikuwa nimejenga mpaka tanki ya maji. Mimi niliponea chupu kuuawa. Mungu akosa kuongea. Ngiribotera Muthingi TV, njitagwo Wambui wa Mugo.